Ndabashuhuje, nitwa Aisha Aridosi. Umucamanza ategeka ko amanikwa John Proctor yicwa azira kuvugisha ukuri. Inkuru igaragaza ingaruka z'ubihuha, ubwoba, amarozi, kubeshya, kutabona ubutabera n'akarengane mu butabera. Iyi ni inkuru dusanga mu gitabo bita The Crucible. Yanditswe mu mwaka w'1953. Yanditswe na Arthur Miller. Yasutswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icapirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi turagaruka ku gitabo bita The Crucible, aho tugiye kurebera abakaragitazi bagize iyi nkuru, by'umwihariko buri mukaragiteri ndetse n'akamaro ke n'uburyo ukuntu avugwa muri iyi nkuru. By'umwihariko turaza kuva ku bakaragiteri tuze kurebera hamwe scene by scene, ingingo ku yindi, akadomo kandi umurongo ku wundi. By'umwihariko turaza kurebera hamwe ibibazo bagiye babaza mu kizamini cya leta. Turareba setting, turebe femuzi, turebe n'iki iyi nkuru ishatse kwigisha societe. By'umwihariko je uri kubategurira iki kiganiro kandi nkaba ngiye kukibagezaho, nitwa Aisha Aridosi. Ndi kumwe na Orest OG. Tubahaye ikaze, ntimujye kure. Banyeshuri, mufate amakaramu mwandike. Iri somo rigucitse nta yindi nkuru wazabara. Wiga iyi nkuru neza ntabwo ushobora gutsindwa, kuko twabivira imuzi n'umuzingo. Mube hafi maze tujyane. Dutangiye muri buno buryo, dutangiye dutya. The Crucible ni umukino mu 1953 wanditswe n'umwanditsi w'umunyamerika Arthur Miller. Ni inkuru ishushanyije kandi ivanze n'imimbano ku bijyanye n'imanza z'abarozi i Salem zabaye mu ntara ya Massachusetts mu 1692 kugeza mu 1693. Miller yanditse uyu mukino nk'ikigereranyo cya Marxism, igihe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiranaga abantu bashinjwa kuba abakomunisiti. Nyuma Miller yabajwe n'akanama k'inteko ishinga amategeko gashinzwe ibikorwa by'ubugambanyi, Committee on United States America Activities, mu 1956. Aza no guhamwa icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko, Contempt of Congress, kubera kwanga kuvuga abandi bantu bari bari mu nama yitabiriye. Iby'ingenzi ku mukino wa The Crucible ni insanganyamatsiko yawo, urugero rw'ubwoba bw'ikimwaro, hysteria, n'uburyo ubutegetsi butahuza abantu. Mu gihe kandi The Crucible ari ikinamico yerekana ibyabaye mu manza z'abapfumu i Salem mu mwaka w'1692, ikaba ishingiye ku nteruro n'ibinyoma bya Abigail Williams byatewe n'ishyari afitiye Elizabeth Proctor ndetse n'ubusambanyi yagiranye na John Proctor. Reka turebere hamwe noneho abantu b'ingenzi bagaragara mu kinamico yacu The Crucible. Uwa mbere ni John Proctor, ni umutware w'umuhinzi ugaragara nk'intwari ifite inenge, conflict honorable protagonist, uherereye mu makimbirane n'umutima we kubera icyaha cy'ubusambanyi, ariko ushaka kurinda ukuri n'umuryango. Uwa kabiri ni Abigail Williams, umukobwa w'inyaryenge kandi w'umuhanga mu gushuka, manipulative antagonist. Uyu akoresha ishyari n'urwango mu gushinja Elizabeth Proctor kuba yari umupfumu kugira ngo amukure mu nzira. Undi dusangamo kandi ni Reverend Paris. Uyu yari umupasiteri w'itorero rya Salem uzira gushaka kwikubira ubutegetsi no kugira impungenge ku izina rye, Gwillt Reverend Paris. Hari kandi na Reverend Hall, inzobere mu by'ubupfumu, uza afite ubwenge ariko akaza guhura n'ikibazo cyo kwicuza, Gwillt Right Expert, bitewe n'uruhare rwe mu gushinja abantu bazira ibinyoma. Iyi kinamico ikoresha inkuru y'urubanza rw'i Salem nk'ikigereranyo, allegory cya Marxism, aho muri Amerika mu mwaka w'1950 abantu bashinjwaga kuba abakomunisiti, communist, bashinjwa ibinyoma. Undi dusangamo ni Elizabeth Proctor, uzwi ku izina kandi rya Good Proctor mu kinamico yitwa The Crucible. Uyu yari umugore wa John Proctor, ni umugore wubashywe kandi w'umukristo kandi wizerwa mu buzima busanzwe. Yacyuye Abigail Williams nyuma yo kuvumbura yuko umugabo we John Proctor afitanye umubano wihariye na Abigail Williams, umukozi wabo. Elizabeth yahise amwirukana. Azwiho kutabeshya na gato, honest, ariko bwa mbere mu buzima bwe akabeshya kugira ngo arinde ishema n'izina ry'umugabo we. Mu rukiko yagerageje guhakana ko John Proctor, umugabo we, yaryamanye na Abigail Williams. Atazi ko John Proctor yamaze kubibwira urukiko byamaze gushyirwa hanze. Uku kubeshya byatumye John Proctor atakaza ishema rye kandi bikamuviramo bombi ndetse n'umugore we kujya mu kaga. Yabanje kugaragara nk'umugore utuje cyane kandi ukeka,
ibintu bishobora kuba byaratumye umugabo we amuca inyuma, ariko nyuma aza kwicuza akunda umugabo we kandi amufasha gufata umwanzuro wo gupfa azira ukuri. Abandi dusangamo abarega n'abakobwa, key accusers, the girls. Abo barimo Mary Warren. Uyu yari umukozi w'umunyabwoba wakoraga mu rugo rw'Abapropta. Yagerageje kuvugisha ukuri ariko aza gukomeza kwicecekera kubera kugira ubwoba. Hari kandi uwitwa Tuba, umucakara wa Paris ukomoka mu Barbados, wagerageje kwemera ko ari umupfumu kandi ari we wa mbere mu gushinja abandi. Hari kandi Betty Paris. Uyu ni umukobwa wa Paris w'imyaka 10. Uyu kandi yaje kugwa mu kantu nyuma yo kubona iri tsinda ry'abakobwa riri kubyinira mu ishyamba mu byo bitaga imihango y'abapfumu. Undi ugaragaramo ni Mary Lewis. Uyu ni umukozi wa Putnam, akaba n'inshuti ya Abigail Williams. Uyu kandi yakunze kugaragara ari gushinja abantu cyane. Abandi dusanga mu kinamico yacu ni abaregwa n'abayobozi b'urukiko, accused and court official, bayobowe na Thomas Putnam, umuhinzi ukize kandi w'indyarya. Uyu yakoreshaga imanza z'ubupfumu kwibagiza ubutaka bw'abandi. Hari kandi Anne Putnam, umugore wa Thomas Putnam, wemeza ko abana be bishwe n'imbaraga z'ubupfumu. Hari kandi Rebecca Nurse, umugore w'inyangamugayo kandi wubashywe gusa yashinjwaga ubupfumu, gusa kandi benshi bamufataga nk'ikimenyetso cy'ubuziranenge. Hari kandi na Jules Corey, umusaza w'umunyabwenge kandi w'inkazi wanga kwemera icyaha akaza gupfa bamufundikiye amabuye. Hari kandi Judge Danforth. Uyu yari visi guverineri wa Massachusetts uyobora urukiko. Uyu kandi yashyiraga imbere amategeko kuruta ubutabera. Hari kandi Martha Corey, umugore wa Jules Corey, ufungwa azira imyitwarire ye yo gusoma ibitabo. Hari na Ezekiel Chiva, umwanditsi w'urukiko ukora nk'umupolisi ufasha mu ifatwa ry'abantu. Gusa nanone tugarutse kuri Abigail Williams, mu bakinnyi b'imena bose niwe utagaragaza impinduka mu bitekerezo cyangwa imico ye. Atamira amugaragaza nk'umuntu mubi cyane, villain, kurusha Paris cyangwa Danforth. Yakoresheje inshuti ze n'umujyi wose kugeza aho yishe abantu 19 b'inzirakarengane. Mu gihe cy'uwo muvurungano wose, intego za Abigail Williams zigaragara nk'izoroheje. Ishyari n'ubugome bwo kwihorera kuri Elizabeth Proctor wari umugore wa John Proctor. Mira amushushanya nk'umugore umeze nka Yezebeli, uyoborwa gusa n'irari ry'ibitsina n'inyota y'ububasha. Gusa kandi Abigail Williams yari imfubyi, umukozi wo mu rugo kandi n'umukobwa utarashaka. Ibi bituma aba mu cyiciro cyo hasi cyane mu muryango w'i Salem. Binyuze mu mivurungano y'ubupfumu, Abigail yakoresheje amahirwe yo kwigira umuntu ufite aho ahuriye n'Imana kugira ngo abone imbaraga atarasanganywe. Ubu bubasha yabukoresha mu kwihorera ku bamunegura kubera ubusambanyi bwe na John Proctor, mu gihe mbere bamuneguraga kubera icyaha cy'ubusambanyi. Ubu niwe ufite ububasha bwo gushinja abandi icyaha gikomeye kurusha ibindi byose muri uwo muryango kubera kwizerera muri Sekibi. Hari kandi itsinda ry'abakobwa bato ryari riyobowe na Abigail Williams, naryo tutavuzeho, reka turivugeho. Batangije imanza z'abarozi Salem Witch Trials, bashinja abaturage ibinyoma by'uburozi kugira ngo birinde ibihano bazira kubyina mu mashyamba. Batewe n'ihahamuka n'ubwoba. Gusa abo bakobwa barimo Mary Warren na Betty Paris bahawe imbaraga zikomeye, basenya amazina n'ubuzima bw'abantu. Abari bagize iri tsinda kandi bayobowe na Abigail Williams, umuyobozi w'imyaka 17 ufite amayeri n'ubushobozi bwo kuyobora abandi, washakaga gukuraho umugore wa John Proctor ariwe Elizabeth Proctor ngo afate umwanya we. Hari kandi Mary Warren, umugaragu utinya wo mu rugo rwa Proctor, ugerageza guhishura ibinyoma by'abakobwa. Hari na Betty Paris, umukobwa wa Reverend Paris, ugwa mu burwayi budasobanutse nyuma yo kubyina mu mashyamba. Hari Mary Lewis, umugaragu w'amayeri wa Putnams, akaba inshuti magara ya Abigail Williams. Hari Susanna Walcott, umukobwa utinya uri mu ba mbere bashyigikiye ibirego. Hari kandi Lucy Putnam, umwana umwe rukumbi wasigaye wa Putnam, gusa akunze kuvugwa hamwe n'itsinda. Uruhare rw'iri tsinda ry'abakobwa mu kinamico The Crucible
ni uko aba bakobwa babonywe babyina, bamwe muri bo bambaye ubusa mu mashyamba n'uwitwa tuba umugaragu, bagamije gukora amarozi kugira ngo bahunge ibihano bikomeye Puritans. Abigail Williams yavuze ko barozwe yimurira ikosa ku bandi. Aba bakobwa bajyaga mu rukiko aho bageragezaga kwigira nk'abatewe n'imyuka mibi, bagataka kandi bakigira nk'abafashwe n'uburozi kugira ngo babacireho abandi. Samari ikinamico The Crucible, uko seni zikurikirana ku murongo mu Kinyarwanda. Reka dore kuri seni ya mbere, Act 1, inzu ya Paris Islem. Inkuru itangira mu rugo rwa Revla Paris Samuel, aho umukobwa we Betty Paris aryamye atavuga nyuma yo gufatirwa mu ishyamba ari kumwe n'abandi bakobwa babyina. Abaturage bagatangira gukeka ko yaba ari uburozi cyangwa se ari ubupfumu. Abigail William ahitira abandi bakobwa kutagira ibyo bavuga. Nyuma yo kugira ngo yikize, Abigail atangira gushinja abandi ko ari bo barozi. Seni ya kabiri cyangwa se agakino ka kabiri, mu rugo rwa John Proctor. John Proctor n'umugore we Elizabeth Proctor bagaragaza bafite amakimbirane kubera ko John yigeze kugirana umubano mubi na Abigail. Hagati aho ibirego by'uburozi bikomeza kwiyongera. Mary Warren azavuye mu rukiko avuga ko Elizabeth yashinjwe amarozi. Sene ya gatatu cyangwa se umukino wa gatatu, mu rukiko rwa Salem. Urukiko ruyobowe na Judge Danford rutangira kuburanisha benshi. John Proctor aza gutangira ukuri ko Abigail ari umubeshyi kandi ko ashaka gusenya urugo rwe. Mary Warren agerageza kuvugisha ukuri, ariko abakobwa bamushinja, bakamushinja ko ari we ufite uburozi, hari nabo bateje amarozi. Kubera igitutu, Mary ahindukira ashinja John Proctor ko ari we umurozi. Sene ya kane cyangwa se agakino ka kane gakomereza muri gereza. Nyuma y'amezi menshi, abantu benshi bafunzwe kandi bamwe barishwe, John Proctor ahatirwa kwemera icyaha atakoze kugira ngo arokoke. Arabyemera, ariko yanga gusinya impapuro z'ibinyoma. Ahitamo gupfa aho kubeshya no gutesha agaciro izina rye. Elizabeth amushyigikira mu cyemezo cye. Umucamanza yemeza ko John Proctor ari we murozi wateje ibyago byose Iselemu. John Proctor yicwa azira kuvugisha ukuri. Inkuru igaragaza ingaruka z'ibihuha, ubwoba, kubeshya, akarengane no kudahabwa ubutabera no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Iyo ni samari ivunaguye neza uko umukino na sene uko bikurikirana mu nkuru. Setting ya The Crucible ikinirwa mu gace bita Islem, ni muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho umukino wa mbere utangirira cyangwa start scene utangira mu rugo mu cyumba cya Revla Paris, aho umukobwa we Betty aryamye arwaye nyuma yo gufatirwa mu ishyamba ari kumwe n'abandi bakobwa babyina. Aho niyo nkuru y'ibihuha y'amarozi ndetse n'ubupfumu itangirira. Bivuze ko wowe udukurikiye baramutse bakoresha setting ni Islem, hanyuma umukino utangirira he? Wavuga ko umukino utangirira mu cyumba cya Revla Paris Samuel, aho umukobwa wa Betty aryamye. Niho inkuru itangirira, sene ya mbere itangirira. Nizere ko turimo turajyana. Wowe uri kwiga, fata ikaramu kabisa wandika ibibazo byinshi cyangwa se amagambo mashya uri kugenda uri kuyikurikirana muri kano kanya, uyandika ku rupapuro cyangwa se ku ikaye yawe kugira ngo ubone ko ukora etide cyangwa se ubone uburyo ukuntu wiya evaluwa nawe wisuzume. Munyemerere turebere hamwe noneho femuzi, ingingo z'ingenzi dusanga muri uyu mukino The Crucible. Icya mbere, fear, ubwoba. Justice and injustice, ubutabera n'akarengane, aho ubutabera budakurikizwa. Lies and hypocrisy, ibinyoma ndetse n'uburyarya. Reputation, kugira izina ryiza n'icyubahiro. Arrogant, kwirata. Compassion, kugira impuhwe, kugira ubumuntu. Compassion wandika cha o
ma na pa, sa ebyiri, i na o na na. Compensation, kugira ubumuntu. Mbese niba ari umuntu ukeneye ubufasha ukamufasha. Ngizo ingingo z'ingenzi, ariko nawe ushobora kuba ufite izindi nyinshi, ariko twabahitamo izi ngizi. Ushobora kwibaza, ese uyu mukino The Crucible ushatse kwigisha iki muri sosiyete? Mu by'ukuri uyu mukino cyangwa se inkuru yigisha byinshi muri sosiyete, harimo kwirinda ibihuha n'ibinyoma, ubutabera bugomba gukurikizwa, ishyari n'inzika bishobora gusenya abantu, ukuri guhora gutsinda nubwo bigora, gukoresha neza ububasha ufite ukabikoresha mu nyungu zawe bwite bishobora gusenya igihugu, gushinja abantu ibinyoma ni icyaha gikomeye cyane kandi gihanirwa n'amategeko, guharanira izina ryiza n'indangagaciro ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu iyi nkuru cyangwa se umukino ushaka kutwigisha cyangwa wigisha sosiyete. Aha rero hakaba hakubiyemo isomo rikomeye. Hari ibibazo bakunda kubaza kuri iyi nkuru mu kizamini cya leta. Wowe munyeshuri, wowe uduteze amatwi, fata agakaramu tujyane. Ibibazo biri mu rurimi rw'Icyongereza. By'umwihariko fata agakaramu ugira aho wandika kugira ngo utangire wimenyereze n'uburyo ukuntu wabisubiza kandi ufite ubwoba. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: What are the major themes found in the Crucible? What are the major themes found in the Crucible? Ikibazo cya kabiri, the second question: Describe the character of the John Proctor. Describe the character of the John Proctor. Ikibazo cya gatatu, third question: Explain the role Abigail Williams in the play. Explain the role of Abigail Williams in the play. Ikibazo cya kane, fourth question: How does fear affect the people of Salem? How does fear affect the people of Salem? Ikibazo cya gatanu, fifth question: What caused the conflict between John Proctor and Elizabeth Proctor? What caused the conflict between John Proctor and Elizabeth Proctor? The sixth question, ikibazo cya gatandatu: Explain the significance of the title of Crucible. Explain the significance of the title The Crucible. Ikibazo cya karindwi, seventh question, hari nacyo ikibazo cya nyuma: What the lesson does the play teach modern society? What the lesson does play teach modern society? Ngibyo ibibazo ugomba kwicara ukaba wakorera etide mu gihe witegura gukora ikizamini cya leta. Banyeshuri, iyi nkuru ni ingenzi cyane kuko ikunda kubazwa mu bizamini. Nimwige neza themes, setting, characters nuko scene zikurikirana. Mwumve uruhare rwa John Proctor, Abigail Williams, Elizabeth Proctor. Mumenye lesson itwigisha muri sosiyete. Mumenye n'isomo yo muri uyu mukino n'icyigisha sosiyete. N'ingaruka z'ibinyoma, ubwoba n'akarengane. Banyeshuri, iyi nkuru ni ingenzi cyane kuko ikunda kubazwa mu bizamini. Nimwige neza themes, setting, characters nuko scene zikurikirana. Mwumve uruhare rwa John Proctor, Abigail Williams na Elizabeth Proctor. Mumenye lesson itwigisha muri sosiyete. Mumenye iri somo icyo yigisha sosiyete n'ingaruka z'ibinyoma, ubwoba n'akarengane. Mwitoze gusubiza ibibazo mu Cyongereza neza kandi mugire confidence, mbese mwifitemo icyizere. Uwize inkuru neza ibibazo byayo ntibyamunanira. Natwe tuboneyeho kubifuriza amahirwe n'imigisha. Nanga dusubike iki cyegeranyo, nanga dusoreje. Nitwa Aridos, ndashimira Orest OG. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amahirwe masa. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubutumwa ushaka kudusangiza, twandike muri comment. Ibi tubikora kubera mwebwe, mudahari ntitwaba duhari.